لباس یک نشانه ظاهری انسان است که در صورت زیبا دوخته شدن و بدن شخص، سن و سال و وقت و زمان موافق بودن میتواند سیمای ظاهری هر نفر را افزون نماید. اما لباسی به سن و سال و وقت و زمان ناموافق میتواند حسن انسان را کاسته گرداند. از این رو طلبات لباس پوشی در طول تاریخ از جانب خلق‌های گوناگون به وجود آمدند، باید از جانب همه رعایت کرده شود. درود بینندگان گرامی، تلویزیون ولایت سوخت لایحه نو را راه اندازی نمود با نام آدم و لباس که آن آداب لباس پوشی را در بر گرفته با خلاصه و اندیشه های کارشناسان و طراحان و دیزاینران پیشکش می‌گردد. مقصد از تهیه برنامه این پیش از همه ترغیب لباس پوشی و بلند برداشتن ذوق تماشابینان در انتخاب لباسی موافق است. در برنامه نخستین تصمیم گرفتیم بابت تاریخ لباس پوشی تاجیکان، نمودهای لباس ملی و طرز درستی به بر کردن آن حرف زنیم. امروز مهمان ما هستند استاد فاکولته صنعت تصویری و دیزاین دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов معلمه محرمه دادابایова و ما این کس را همچون کارشناس به برنامه دعوت نمودیم. خوش آمدید به برنامه ما و طوری در بالا ذکر نمودم امروز ما بابت مدنیت و تاریخ لباس پوشی با شما حرف میزنیم و نخست میخواستم اندیشه های شما رو بابت مدنیت لباس پوشی دانم و میگفتید که مدنیت و آداب لباس پوشی از چه آغاز میگردد؟ البته مدنیت لباس پوشی از آداب و رفتار خودی شخص وابستگی کلان دارد. بله. چقدری که شخص دانشی همه طرفه داشته باشد و مسلح با هنر و هنرمندی ها عقیده های زمانوی داشته باشد، اون با انتخاب لباس، نمودهای گوناگون لباس و در کجا و چطور پوشیدن لباس به او کمکی کلان میرساند. شخصی هم طرفه انکشاف یافته هیچگاه لباس هایی که یگان معنی نداشته باشند یا بیزی باشند باور نمی کند. لباس ها هستند مخصوص، مثلا لباسی کاری، لباسی ایدانه، هر روزمره میگوییم و موافق به همین مراسم و جشن ها البته لباس انتخاب کرده ایستاده خلق میتواند باور کند. و البته طوری که شما قید نمودید مدنیت و آداب در انتخاب این لباس نقشی بزرگ را میبازد. بعضا در مثلا بین خلق ما چنین شخصان را دیده میتوانیم که در کوچه ها با لباس های خیلی ایدانه و یلقاسی های زیاد داشته و برنموده گویا همچون لباسی روزمره باشد میکردن. این از روی آداب نه اونقدر خوب می نماید. یعنی که هر یک لباس وقت و زمان و مکان و جای خود را دارد. باز در بین خلق هم همین مقال هست که هر نفر رو از روی لباسش بها میدهند. یعنی هم سیمای ظاهری هم سیمای باطنی شخص از همون لباسش معین میشود. درست. معلومه لباس ملی هر یک خلق این گنجینه گرانبهای فرهنگ عمومی بشری به حساب می رود. محض با خصوصیت خاص داشتن و با ذوق مردم نزدیک بودن و آرمان های مردمی را افاده کردن چون انانه در شرایط امروزی نیز طراحان نمونه های بهترین لباس های ملی را دوخته به مشتریان خود منظور نموده ایستادند. اینجا میخواستم از تاریخ لباس پوشی تاجیکان یادآور شویم. گذشتگان ما کدام نوع لباس ها را به بر می نمودند؟ از قدیم الایام و همه ما معلوم است که گذشتگان ما اساساً از متاهای طبیعی، پختگی، ابریشمی و کرباس لباس آماده نموده به بر می نمودند و طرز دوختی لباس ها نیست تونیک شکل می نمودند اون را گویا که یک لخت بریده شده و اون در تن انسان فراخ و چی بود؟ آزاد بود. آزاد بود و تا حال در همین زمان حاضر نیست ما همین نمودی دوخت را دیده استفاده میکنیم. استفاده میبریم
мана дар чаканҳо пештар ҳамин хел чӣ гӯем намуди дӯхт ба расмият даромада буд. ҳоло низ ин анъана давом ёфта истодааст, лекин ба таври замонавӣ аллакай ба вай ороишотҳои гуногун, ягон иловагиҳои замонавӣ, қишти дӯизиҳо илова шуда истода, боз ба ҷавонону ҷавонзанҳо хеле зебанда ҳастану маъқуланд. яъне ба замони имрӯза мутобиқ аллакай тарроҳону дизайнерони мо ҳамин гуна либосҳоро пешниҳод карда истоданд ва аз ҷониби фикр мекунам мизоҷон, аз ҷониби пӯшандагони ҳамин либос истифодабарандагон аллакай пазироӣ гашта истодааст ҳамин намуди либос. Ва имрӯз аллакай мавқеи либосҳои миллии мо баланд гаштааст ва мардум низ, чӣ мардон, чӣ занон ва бачагон низ аллакай либосҳои миллиро ба бар намуда истоданд бо тарҳу намуди муосир. барои исботи ин гуфтаҳо ман мехостам мана дар симои ин духтарако вақте ки либосҳоро нишон медиҳанд фаҳмонда нишон диҳам. мана дар мисоли чаканеки тавре гуфтим бояд он туника шакл дӯхта шавад. дар замони ҳозира аллакай бинед ки шакли дӯхт дигар шудааст, бо ҳамроҳ намудани атлас дар инҷо нишон дода шуданд, кашида дӯизиҳои дастӣ зебо ва маъқули ҷавонони ҳозира ҳастанд. дар бисёр сарчашмаҳои тарихӣ мо ба ҳамин чиҳо вомехӯрем ки дар дӯхти либоси миллӣ асосан ва боодобонагии он аҳамияти махсус дода мешуд. ва мана дар ҳамин модел мо дида тонистосем ки ковиши гардан хеле хурд буда дар он бо ороиш дода шудааст. дар инҷо мо модели куртаи чаканро ки аз тарафи ҳунармандони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди озара тартиб дода шудааст дида истодаем ва замони ҳозира мувофиқ дӯхта шудааст. қайд кардани ҳастам ки дар замони ҳозира бисёре аз занҳо чунон ковишҳои гардани хеле васеъи зиёд пӯшида истоданд ки камтар дар ин ҳолат мо беодобиро ҳис карда метавонем. яъне маданияти либоспӯшӣ аллакай вайрон мешавад, гашта. бинобар ҳамин таклиф мекардем ки ба ҳамин чиз аҳамияти ҷидда дода шавад. ин либосро мо дар кадом вақт ба бар карда метавонем? дар айни замон тавре мо дидосем хеле намудҳои чакан хеле зебо дигаргун гаштаанд ва ба шакли муосири он навигариҳо дароварда шуда истода. мана аз туника шакл гуфтем ки камтар ба тани инсон часпандатар шуда истода ҳамаи зебогии андоми ҷавонзанҳоро нишон медиҳад ва намуди он хеле зебо. дар рангубор интихоби рангуборам пешравӣ дида мешавад. мо метавонем ҳар рӯз ҳамин намуди либосро ба бар кунем ё вақту замону ҷои мувофиқ дорад ин либос, ин намуди либос? дар айни замон он ҳамчун як либоси идона мубаддал гаштааст. ва лекин ҳастанд ки дар либоси рӯзмарраам баъзи духтаракон на он қадар ин хел гулҳою рангҳои серобуранд, балки сал бастатарӣ оромонатар мегӯянд. ҳамин холро интихоб карда ҳамчун як либоси тавсиявӣ онро ба бар намуда истоданд. лекин бисёр мехостем ки ҳамин гуна либосҳо ба қатори либосҳои ҳаррӯзаи мо дохил шаванд ва либоси миллии мо боз ҳам муаррифитар гардад. бисёр зебо бо ҳамин либос намудҳои зебо бо рангубори зебо ки фикр мекунам анамин гулҳои чамани тоҷикистони азизамонро дар худ инъикос мекунад. бисёр зебо. дар муаррифии ин намуди либос қайд кардани ҳастам ки дар инҷо мана аллакай мо мебинем ки ҳамон модели ё намуди либосе ки туника шакл номида будем аллакай дар либоси замонавӣ он инъикос ёфтааст. талабот ба ин намуди либос ҳоло зиёд гашта истодааст ва аз мушоҳидаҳо мана бармеояд ки он
бисёртар аз матои пахтагӣ омода карда мешавад ва ба иқлими шимоли тоҷикистон шимоли мувофиқ. тоҷикистон ҳам мувофиқанд ва метавонанд ина боз ҳамин дар либоси рӯзмарра ҳам истифода баранд ҳамчун як либосе ки аз болои либосҳои дигар либоси болоӣ мегӯем истифода баранд ва ман мебинам ки дар ин ҳам нақшу нигорҳои миллии мо инъикос ёфтааст ва мегуфтед ки ҳамин намуди либос ба кадом солҳо тааллуқ дорад. тавре мо медонем аз қидим мулайём маълум гаштааст ки ҳамин хел тарзи дӯхт буд ва онро мана дар замони ҳозира дар либоси муосир низ мо истифода бурда тавонистосем ва маъқули аксарияти ҷавон духтарон ҳаст ва на танҳо ҷавон духтарон бо дар натиҷаи дуруст интихоб кардани рангубор онро дар ҳамаи синну сол пӯшидан мумкин аст. ва инҷо ман боз дар ин духти либос мебинам ки инҷо киссаҳо барои мувофиқ шудан ба ҳаёти рӯзмарра барои он ки ин либосро ҳар рӯз ба бар карда тавонанд ва имрӯз аксарият либосҳои қулай бошад масалан қулай бошад телефон доим ҳамсафари мо телефон ва ҳам барои гирон гаштан бисёр қулай аст дӯхташ бисёр мувофиқ озод бисёр мувофиқ ва ҳам зебо дӯхта шудааст ва бинандагони гиромӣ ин либос низ аз ҷониби ҳунарманд Мавҷуда Набиева пешниҳод шудааст. ҳоло намунаи либосҳои миллиро дар намуди либоси мардона дида мебароям. Мана масалан дар инҷо ҷомаи зардӯзӣ омода карда шудааст ва аз ҳунари қадимаи волои миллӣ дарак медиҳад. Аз таърих мо медонем ки зардӯзӣ яке аз ҳунари хеле зебо ва шоҳона мегуфтанд ва асосан дар дарбори амирони Бухоро он иҷро карда мешуд. Берун аз он ҳоло дар замони гузашта ҳеҷ кас ҷуръат намекард ки дар алоҳидагӣ инро иҷро кунад ва дар дарбори амир бисёр шогирдон интихоб карда мешуданд ба онҳо омӯзонда мешуданд ва мана аз сарчашмаҳо ин таърихи мо аллакай медонем ки ин ҳунар аз сар ҳунари бо ин ҳунар мардҳо машғул мешуданд. Барои чӣ? Барои он ки ин намуди кор хеле дар матоъҳои дурушт сахт гӯем иҷро карда мешуданд ва ба он як қувваи лозим буд ки сӯзан зананд ва чӣ гӯем вақти зиёдро ҳам низ талаб мекард. Оҳиста оҳиста сони мана дар чӣ гӯем дар замонҳои боз наздиктар занҳо низ машғул мешудагӣ шуданд. ин яке аз санъатҳои зебои мардуми тоҷик аст ва имрӯз низ мавриди истифода қарор дода шудааст. ҳам дар ҷомаи мардон ва ҳам имрӯз дар ҷомаи занон мо дар ин намуди ҷома мо яке аз нақшҳои миллии ислимиро дида метавонем. Ислимӣ чунин нақшест ки як намуд ба воситаи такрориёбӣ давом ёфта истода ҳамин як нақши зеборо пайдо кардан мумкин аст. аз якдигар ҷудо намешавад. Гӯё ки монанди шохаҳои ангур чӣ хел ки давом меёбанд инам ҳамихел давом ёфта меравад ва санъати иҷроиши он аз он иборат аст ки дар зери ҳамин зар ресмонҳои зарин картон гузашта истода ё ин ки қолибчаҳое ки ба ҳамин нақш мувофиқ бурида мешаванд гузошта мешаванду аз болои он сони бо ресмонҳои зарин дӯхта мешаванд. бисёр хуб. ин намуди либос дуюм намуди либосо мо медонем ин беқасаб аст. матои қадима пахтагӣ дар пӯшидан қулай ва боз барои он ки он пешкушо мешавад асосан бо рӯймол миёнбанд яъне он омода карда мешавад ё баста мешавад ки чунин мана рӯймолҳо ин ҳам ба намуди рӯймолҳои миллии мо дохил мешаванд. Дар натиҷаи онро бастан
ҳангоми кор кардан Боз қулайтар мешавад. қулайтар мешавад ва кор кардан халал намерасонад. Дар расмҳои пештараи либосҳои қадим мо ҳамин ҳолати бастан ва пӯшидани ҷомаро мушоҳида карда метавонем. بسیار خوب. یعنی به امروزه زمانی معاصر علاقه دیزاینران ما مطابق کرده ایستادن و ما توصیه میدادیم که همین گونه لباس های ملی ما از نو به لباسی هر روزه ما وارد شود و با سیمای زیبای تاجیکانه ما رو هم سیمای تاجیکانه زنانه و هم مردانه رو باز افزون نماید و به جهانیان معرفی نماید. معلم ما درباره تاریخ لباس‌های ملی اینجا حرف زدیم و الان میخواهم به زمان امروز برگردیم و وقتی درباره لباس زیبا حرف میزنیم شاید پیش نظر هر نفر لباس‌های گران ارزش و یا استحصال یگان شرکت‌های معروف پیش نظر آید. با اندیشه شما لباس‌های نرخشان دسترس نیست زیبا بوده میتوانند و یا به عباره دیگر گوییم کدام نمودی لباس زیباست؟ албатта ҳамаи намуди либосҳо матоъҳо ба ҳар як шахс зебандаанд. дар инҷо он хоҳ гаронбаҳо бошад, аз матои гаронбаҳо, хоҳ аз матои нархи дастрас дошта бошад, вақте ки ба шахс зебанда ба рангу рӯи ӯ, андоми ӯ, интихоби ранг агар зебо бошад, зебо буда метавонад. баъзан мехел либосҳое во мехӯранд ки калонсолон ба синну соли худ нигоҳ накарда рангҳои сурхро интихоб мекунанд. як рангҳое интихоб мекунанд ки умуман ба синну соли онҳо мутобиқ нест ва ин албатта хандаовар менамояд. баръакс ҷавондухтаро ранги либосҳое интихоб мекунанд ки он аз ранги сиёҳ ва торик буда, баръакс ҳусни онҳоро камтар коста гардонда истода калонсолтар нишон медиҳанд. имрӯз дар байни дӯзандагон рақобат дида мешавад. касе ки чӣ қадар либоси зебо дӯзад, шинам бошад, ҳамаи мизоҷо ҳаракат мекунанд ба муроҷиат карда истода аммо либоси зебою шинамро фармоиш диҳанд. яъне ки имрӯз дӯзандагони мо дар баробари он ки дӯзанда бошанд боз дизайнер ва тарроҳ ҳам буданашон лозим аст. ва вақте ки ба назди ягон дӯзанда ё тарроҳ гуфтем равем бо ягон намуди либос бо ягон намуди матоъ равем, аллакай вай худи тарроҳ ё дизайнер пешниҳод карданаш дар кор ки анамин либосе ки ӯ фармоиш медиҳад ба ӯ мувофиқ аст ё не, рангаш зебанда мегардад ё не, ба рангу рӯи ӯ, ба андоза, ба андоми ӯ, ба вазни ӯ, ба симои ӯ мувофиқ аст ё не. яъне ки либоси зебо ҳам ба синну сол, вақту замон, ранг бояд мувофиқ ояд. бисёр хуб. ва ба андешаи шумо ҳамчун мутахассис соҳа имрӯз намуди либоспӯшии занони мо ба кадом самт равона аст ва маслиҳати шумо дар ин хусус чист? айни замон дар либоспӯшии миллати тоҷик бисёр тағйиротҳо ба амал омада истодаанд. мо медонем ки агар пештар ахборот ё умуман ягон навигарӣ дар замонҳои пеш гӯем ба воситаи савдогарон то солҳои сол омада расанд, ҳозир бошад дар натиҷаи меи шабакаҳои интернетӣ аллакай дар як сония тағйирот дар либосҳоро мо дар ҳамаи намудҳои он дида метавонем. бинобар ҳамин навигариҳо ба либоспӯшии ҷавонони имрӯза таъсири худро расонда истоданд. акнун аз мо мутахассисон, омӯзгорон, тарбиятдиҳандаҳон вазифаи мо аз он иборат аст ки тарзи дуруст интихоб намудани ин либосҳоро ба онҳо фаҳмонда диҳем.
اگر خودی کورتی چکن ما رو گیریم بینید چه خیلی اون سر آب و رنگ بله، رنگ و رنگ، نمودهای زیبا زیبا. دارند و با بله. حسنی جوان دختران حسن زم می زم نمایند. میکنند. در بین ها بعضی هم خیلی لباس پوشی هایی که گرفته میشن به نظر میرسن که همچون یک داغ سیاه در بین همین چمنستانی گلزار ما اون رو میبینیم و یک بیگانگی رو حس میکنیم و باید ما اون رو تشویق کنیم که فهمانده دهیم به جوانان که لباس ملی ما از قدیم این خیلی نبود. بله. ما هیچگاه لباس سیاه رو به بر نمی‌نمودیم زیرا این نمود رنگ یک مصیبت متهم را بله. ifade میکرد و در یگان سرچشمه نیست که از قدیمش هم گیریم که لباسی سیاه ببر کنن و وظیفه همه ما از آن عبارت است که به جوانان طرزی درست انتخاب نمودنی لباس معنای آن را دانستن را فهمانده دهیم تا که بیگانه پرستی نکنند و با همین لباس های ملی خودمان بیشتر مراغ ظاهر نمایند برای که بینید همین قدر زیبایی مانده چخیل لباسی سیاه را به بر میکنند مدنیت لباس پوشی را نباید گم کنند. بله درست. معلم این برنامه نخستین بود و شماره های من بعدی برنامه را چگونه دیدن میخواهید همچون کارشناس؟ البته به برنامه شما من موفقیت ها را خواهانم بگذار در شماره های نوبتی این برنامه ما دیگر متخصصان را دعوت نماییم که یا عالمان محققان را که اوید به همین ساحه کار برده ایستاده باشند ممکن که در خانه های هر یک شخص ادبیات های نادر محفوظ نگاه داشته میشن خوب میشد اگر همین عالمان یا متخصصان آمده ایستاده از همون معلومات هایی که ما تا حال نداریم ممکن و محفوظ نگاه داشته شدن با ما آمده اون رو فهمونن و جوانان فهمونن ممکن که باشد حالا اون چیزایی که ما نمیدانیم. همین رو میخواستم و موفقیت برای کارتون. تشکر به شما نیز برای پیشنهادی چنین اندیشه و فکرهای جالب و مفید تشکر میگویم و بینندگان گرامی در برابر دانستن رنگ و مود موافق و اندازه لباسی به خود زیبنده دانستن و رعایت نمودن لباس پوشی وابسته به شرایط و طلبات در جایهای گوناگون به هر یک شخص ضرور است. در اساس همه این عامل‌ها لباس‌ها را از جهت موقع استفادهشان به لباس‌های خانگی، روزمره، کاری، مکتبی، مراسمی، سفری، ورزشی و غیره تقسیم نمودن ممکن است. و یا شاید یگان لباس عمومی باشد که ما هم در کار و هم در چاره‌بینی‌ها به بر نموده توانیم. انا همین عامل‌ها یعنی نوع‌های لباس موضوع‌های من بعدی برنامه آدم و لباس خواهد شد و البته کارشناسان به ما طرز انتخاب درست را نشان می‌دهند. خیر تا دیدار نوبتی.